kuva Kigali ugera Gatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda bisaba gukoresha igihe kingana n'isaha imwe n'iminota 38 kubera ko hareshya na kilometero 80 n'ibice 7. Nukuvuga ko ushaka kuva i Kigali ukajya Toroford Porto mu burengerazuba bwa Uganda aho Juliana Kanyomozi yavukiye byagusaba kugenda kilometero 292. Nukuvuga ko hareshya no kuva Kigali ujya Rusizi wongeyeho ibirometero 70 kubera ko kujya Rusizi uvuye Kigali bingana n'ibirometero 222 n'igice kimwe bigasaba amasaha 5 n'iminota 7 kugira ngo ube uhageze. Bivuze kandi ko Juliana Kanyomozi aramutse ari Kigali ashaka kugera iwabo ku ivuko byamusaba kugerayo n'indege bimutwaye iminota 19. No kuvuga amasaha 0.32 mu gihe iyo ndege yabigendera ku muvuduko wa 560 mu gihe kandi ashobora no kugerayo akoresheje bisi bikamusaba gukoresha amasaha 6:36 aciye mu muhanda wa Mbarara Akasese. Nitwa na Cretine Hirushwa ni ku IBENDERA TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka yaranze uyu muhanzi Juliana Kanyomozi. Mbahaye ikaze. Juliana Kanyomozi yavutse ku ya 27 Gushyingo mu mwaka wa 1981 avukira i Toroford mu burengerazuba bwa Uganda. Ni mubyara wa Kingi Oyo Rukidi wa kane umwami w'ubwami bwa Toro. Se wa Kanyomozi na se wa Kingi Oyo baravukanaga. Akomoka mu muryango w'abana 6 no kuvuga abahungu 2 n'abakobwa 4. Ikibabaje ariko nuko umwe muri barumunabe David yitabye Imana ahashize igihe gito avutse. Rora Kahunde umwe mu bavandimwe ba Juliana Kanyomozi ni umukinnyi wa filime mu gihugu cya Uganda. Juliana Kanyomozi akomoka mu bwoko bw'abatoro kandi akaba umwana ubanziriza bucura bwabo. Juliana Kanyomozi yakuriye mu muryango usanzwe ufite ababyeyi bakundana. Ababyeyi be bamuhoraga hafi. Mama we yahoraga mu rugo mu gihe papa yabaga yagiye ku kazi kandi bashoboraga kubajyana mu rusengero ku cyumweru kuko uyu muryango wari umuryango wubaha Imana. Juliana Kanyomozi yize amashuri abanza ku kigo cyitwa Aja Primary School, nyuma yinjira mu mashuri yisumbuye ya Bugema, hanyuma akomereza kuri Namasagari College yo mu karere ka Akamuri mu gihugu cya Uganda. Juliana Kanyomozi ni umwe mu baririmbyi bafite amajwi menshi muri Afurika y'Iburasirazuba. Yamenyekanye cyane mu mpera z'imyaka ya za 90 aho yaririmbanaga na Irene na Mubiru n'itsinda rimwe ryiswe Vive la Vie cyari cyamamaye kuri radio yo muri Uganda muri kiriya gihe. Aba bombi abamaze gutandukana. Juliana Kanyomozi yatangiye umwuga wo kuririmba wenyine. Yatangiye kuririmba wenyine mu mpera z'imyaka ya za 90. Yatangiriye mu ndirimbo yagaragayemo abandi bahanzi benshi bo muri Uganda. Juliana Kanyomozi yatangiye umuziki we mu mpera z'imyaka ya za 90 nk'umuririmbyi wa karaoke muri sale ya Sabrina ya Hope Mukasa. Icyo gihe yagendaga aririmba mu tubyiniro. Muri icyo gihe kandi Juliana yatangiye kuzamura umuziki we binyuze mu ndirimbo z'icyongereza. Nyuma Juliana Kanyomozi yavuye mu rurimi rw'icyongereza yerekeza mu Ruganda maze ubwamamare bwe nyabwo buratumbagira. Mu mwaka wa 2000 nibwo Juliana yanditse indirimbo ye ya mbere kandi icyo gihe yakundaga kuririmba afasha Sabrina. Alubumu ye ya mbere yayise Inabikowa, bivuze ngo ndabirambiwe. Iyi yasohotse mu mwaka wa 2005. Nyuma yaje gusohora indi yise Kanyimbe
yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2007. Mu mwaka wa 2008 Juliana yakoze amateka nk'umuhanzi wa mbere w'umugore wegukanye ibihembo bya PAM Award, ahigitse abahanzi benshi kandi bakomeye bo muri kiriya gihugu cya Uganda. Juliana Kanyomozi mu rugendo rwe rwa muzika yakoranye na bamwe mu bantu bafite impano zikomeye mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Urugero ni nka Silva Kagulanyi wanditse zimwe mu ndirimbo ze, na Oscar Muwonge, umwanditsi w'indirimbo ufite impano nawe ikomeye. Juliana yakoranye n'abaproducer benshi bafite impano nka Steve Jean wo muri Phenon Record, Ali Kiwa wo muri No End Entertainment, Aide na Pato wo muri Good Enough, na Travis Kasibwe wo muri Kani Record. Juliana Kanyomozi yari mu bagize inteko y'abakemurampaka muri Task Project Fame, irushanwa mu muziki cy'impano zo muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'amarushanwa akomeye yo kuririmba muri aka karere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Juliana yabaye kandi umwe mu bahanzi batoranijwe bo muri Afurika bo kuyihagararira muri Coke Studio Africa. Ubuhanga bwe bwo kuba umukemurampaka bwishimiwe cyane n'abafana bo mu karere. Juliana kandi ni umukemurampaka uvuga yiyoroheje, yuzuye inseko n'amagambo meza. Kubitabiriye amarushanwa muri Task Project Fame, ni umwe mu bahanzi bake b'abagore bashoboye guhatana neza n'abacuranzi bakomeye b'abagabo mu gihugu cya Uganda. Muri Werurwe umwaka w'ibihumbi 2014 Juliana Kanyomozi yasinyanye amasezerano n'isosiyete mpuzamahanga ya Oriflame kugira ngo ayamamarize kandi abe mu bahagarariye ibihugu byabo muri Afurika y'Iburasirazuba, hamwe na Madamu JD wo muri Tanzania na Jamila Mbugua wo mu gihugu cya Kenya. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 Juliana Kanyomozi yiyerekanye bwa mbere muri filime muri Kiwani ya Hari Sali, filime yashimishije benshi muri Uganda, aho yakinye nka nyirasenge wa Judith Pam Flavia Tumusime. Juliana Kanyomozi niwe mucuranzi wa mbere w'umugore wegukanye ibihembo bya Appeal of Africa Music Award PAM Award. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 Kanyomozi yatsindiye igihembo cya Asfei mu cyiciro cy'ibyamamare by'abagore bari bambaye neza. Muri uwo mwaka kandi yatsindiye igihembo cya Airtel Women of Substance Award mu cyiciro cy'umuziki. Muri 2009 Juliana yatsindiye igihembo cya Appeal of Africa Award mu cyiciro cy'umuhanzi w'umwaka, umuhanzi mwiza wa R&B. Muri 2007 yatwaye nabwo iki igihembo. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 na 2009 nabwo yabaye umuhanzi w'umwaka. Juliana Kanyomozi yagiye atwara ibihembo binyuranye cyane, ari nayo mpamvu benshi bamufata nk'impirimbanyi y'umuziki mu rwego rw'abari n'abategarugori muri kano gace. Muri 2013 Juliana Kanyomozi yabaye umuhanzi mwiza w'umugore n'ibindi bihembo byinshi yagiye yegukana. Zimwe mu ndirimbo uyu muhanzikazi yaririmbye zikamenyekana cyane ni nka Woman, Kibaruma, Kanyimbe n'izindi nyinshi. Uyu muhanzikazi kandi yakoranye indirimbo n'abandi bahanzi banyuranye barimo nk'iyo yakoranye na Bobi Wine, iyo yakoranye na Bushoke wo muri Tanzania bise Usiende Mbali, Haturudi Nyuma yakoranye na Kidumu, Kunya yakoranye na Vampino na Sindi n'izindi nyinshi. Imiterere ya Juliana muri muzika nuko adasohora alubumu vuba nkuko abandi bahanzi babikora. Juliana Kanyomozi yabyaranye n'umukunzi we Amoni Lukwango umwana w'umuhungu bamwita Keloni Rafael Kabugo wapfuye mu mpera za Nyakanga 2014. Muri 2006 kandi Kanyomozi yarafitanye umubano w'urukundo by'igihe gito n'umuteramakofe ukomoka muri Amerika Kasimu Uma. Muri 2020 Juliana Kanyomozi umuririmbyi uzwi cyane wa Uganda yabonye andi mahirwe yo kuba umubyeyi
ababyeyi. Nyuma y'imyaka 6 umuhungu we w'ikinege apfuye, yibarutse umwana w'umuhungu. Ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki 13 Gicurasi umwaka wa 2020, Juliana yatangaje aya makuru abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Byavugwaga ko uyu muhungu yibarutse yamwise etaji, akavuga ko kuwa kabiri tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020 aribwo yavutse. Juliana Kanyomozi akunda kugerageza ikintu icyo ari cyo cyose, aho agira ati guma witonze kandi umenye icyo ushaka, ntuzigere ureka imbaraga mbi zose ngo zigushyire hasi. Juliana Kanyomozi wamenyekanye cyane muri aka gace ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu gihugu cya Uganda, yagiye azamura idarapo kenshi nk'impirimbanyi y'umugore, akaba n'intwari y'intwaza mu muziki. Yatinyuye benshi kandi benshi bamufatiraho nk'intangarugero. Afite indirimbo zikora ku mutima, aho avuga ko kenshi akunda guhanga agenekereje kureba ibyo abantu bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twagarukaga ku mavo n'amavoko y'umuhanzikazi Juliana Kanyomozi w'Umugande, aho twagerageje kunyura muri bimwe mu byamuranze, aho twabonye ko afite amateka mu by'ukuri akomeye. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro.